halo. Jaz sem te prej videl na povorki, pa si imel nekaj medveda poleg, pa si nekaj so se metali po tleh, kaj bo zraven. To je etnografski lik, ki pride iz svoje vasi pri Markovcih. Pridejo k hiši in zaželijo dobro letino in k hiši vedno prinašajo plodnost. In ko pridejo k hiši, rečejo, mati, dajte se spoznati, malo posejati pa malo pograbljati. Na konci pa zelo fejst jebate. Kaj pa delaš ti tu, kaj si ti tu zraven? Jaz jih gonim. Jaz sem čoban, ki godim raši meduje. In če bi se ti povec rad navičal, kako to delajo raši meduje, lahko prideš. Da moramo probati. Ja, gremo. Ajde. Ko se to je. Reši medo! Ko se delajo? Reši medo! Mati, dajte se! Nekega novega kandidata, ki bi rad pije raši medo. Res je. Samo ga moramo marsikaj navičiti. Gremo? Te pa da oblečite, ne? Gremo. Ajde. To su medvede, ne? Ja. Mi smo svoje vasi pri Markovci, staro tradicijo ohranjamo stalno. Gremo tu, pridemo v vas, voščimo dobro leto, isti konkurente smo. Okej. Iste. Samo imamo za dobro letino želimo pri hiši, kapunca malo. Veš kaj misliš, ja. To dobimo punce brek, imamo vse isto brek. Kaj pa? Ja, imamo isto brek. Mi nekaj poveš samo še, so kakšna navodila tu? Ja. Vidva bo to šla za tle. Vidva se da malo rada imela, se da malo pokotala, pa bo to. Njeno. Aš? Pravi se, evo ga. Hvala za mata. To se nič ne vidi. Ja se ne zna, tle se pa mašta kada vrlo. Super, gremo! Pleši, medvede! Madonna, to je bilo hudo zabavno, noč se ful malo vidi, ampak gledaj dečki, najlepša hvala za pomoč, ne? Nekaj? Da smo pa pravi medo že skoraj, ne? Umaljamo še me Točno to, naslednjo leto se vidimo. Mati, dajte se spoznati, malo posejati, malo pograbljati, pa ne se za naše medeke dati. Točno to. Medved more plesovati, mati more jajca dati. Ok, danes sem bil oblečen v medota, tu not je mokro pa vroče, ko pesta, vsaka čast tistim, ko laufate v tem noter, ampak gledaj, malo sem se metal po tleh, tako pri športni, super smo se imeli danes. Adijo!